Pauri atu Yu-Gi-Oh! Me Pokemon ko hanga ia e tetahi kaiako kura kaupapa Māori he kēmu kāri hou ko ngā atua Māori ngā kiripuaki. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean e pāna ki te kēmu te pairangi. E whakatua hana tāna i nā atua Māori. Te ahau upokoroa, toru mana ruarau tana mana whakatoke. Ei kaupapa whakakipa i ngā tama ki te pānui, ki te mahi pāngarau, ngā hitori o ngā atua, werahuatanga katoa. Nā mau Titan te kēmu kāri o te pairani i Waihana hei rauemi mana tauira i te kura kaupapa o te kōtuku. I nā rā e kaha whāia ana e rātau nā kēmu kāri a tauiwi, pēnei te Pokemon me te Yu-Gi-Oh! E whakarotia tēnei kaupapa i ngā tau i mua rāno, engari ko mātou ko taku akomanga e mahi tahi ana kia whakaputahia tētahi urupare mo tēnei kaupapa kua hua mai ko te pairangi. Mohoa nei ono te kaumāwaru katoa nā kāri o nā atua Māori, ko te whakaheke i te tai mauri o tō hoariri ki te kore tētahi o ngā whainga mā tuatua. E tauira, mehe mea koe, kei a koe tētahi atua ruaumoko, me ki hei tauira e toru tikau mano tōna mana whakatoke, kei ahau tūmatauenga, whāmano rimarau tōna mana whakatoke, ka whakatoke au i a ruaumoko, ka tikau mā rima mano tai mauri ka heke i a koe, no reira, ka pērā te haere. He kaupapa tēnei kūaroa e whakarotia ana, he rauemi e utonu ai nā tamariki ki nā kōrero o nā atua Māori. E tuwhera ana te kaupapa ki nā ahurea katoa, e nari tērā hoki te whakatonu. Ko te mea nui kia mātou, kia kaua tētahi e takahia i roto i te kaupapa nei. Kia kaua rā te mana o tāwhiri mātea, e nui ake i te mana o Zusma, engari kia taurite, kia rereke ngā pukenga, ngā ahuatanga. Kei te whārani pukamata o te pairani nā tai pito e iri ana, arā hoki te whakahau ki te hākerekere. Tēnā, hau mai ki tō mātou whare, ki tō mātou kaupapa, kia horapai ki te motu, ki te ao, ko tō tātou mana Māori motu hake, no reira, āpiti tū, ākina. Hei te pauna o kohi tātea ka rewa te terena tuarua ka whānui ke atu nā atua Māori. Ka mutu ko te pai mutu nā ia kia hua hoki he paki waituhi, hei kura mā hora mō te iwi, haere ake nei. Te o Kiwa McLean, te karere.